Muraho neza nshuti za Ruta TV wano, reka dutangire tubakira mwese aho muherereye, tubasuhuza tunababaza ati ese muraho mumeze mute, murakomeye mumeze neza. Uyu munsi rero ije hano tubazaniye inkuru ya Trezor ndetse n'umugore wiwe. Trezor turaje tuyive imuzi, hanyuma nimba uzi yuko utarakanda subscribe reka tugusabe kugira ngo uyikande basi kino cyumweru twuzuze ibihumbi 10. Hanyuma rero uyu munsi twebwe tubazaniye amakuru y'ukuri twateguye neza, turayabateguza neza, turagira tunabereke ibyo tubabwira, tubereke video neza muyirebe. Hanyuma rero inkuru uburyo bimeze, uburyo byifashe, nuko uwitwa Trezor yaratuye Kampala aho bita Zana. Akaba ari umuntu ukorera Imana, agize igihe kitari gitoya akorera Imana, aho mwagiye munabona anatanga ubuhamya cyane mu nsengero nyinshi ndetse no ku mantuza avuga yuko yakoraga ibibi cyangwa se kera yagenderaga mu nzira zibaka Imana ikaza kumufasha ikamucira inzira. Ubu ngubu Trezor akaba ari umukirisitu wujuje amakondisiyo yose, gusa usibye yuko ubu nyine tutakimenya umukirisitu n'umupagani, biragoye kabisa, isi niho itugejeje kuri uyu munsi. Reka mbibutse nk'uko uyu mukobwa atuye muri Amerika, ko baramwita nimba ngo ari Nela. Uyu mukobwa atuye muri Amerika, Trezor akaba muri iyi minsi ari kuba mu gihugu cyo mu Rwanda, ariko iwabo mu rugo nzi neza yuko ari hano Kampala. Wenda bashobora kuba barimutse ariko niho mbaheruka. Hanyuma iyi ni couple yari ikunzwe cyane muri iyi minsi, abantu benshi bayipostinga bavuga ati ebane bimeze neza, muraberewe, mumeze neza cyane, muraberewe bene ibyo ngibyo. Ariko kuri uyu munsi rero iyi nkuru ni uko bayisambuye bonyine. Uwitwa Nela muka Trezor cyangwa se uwo yari afite gushaka, icyo nzi ni uko ngira ngo batarakora ubukwe, ariko nyine bari hafi wenda. Uyu Trezor ni umukozi w'Imana, yamenyekanye mu ndirimbo bise abo ni bande. Uyu Trezor akorera Imana, araririmba, ni umuririmbyi ufite impano nziza cyane, uririmba abantu bose bagataha bishimye mu rusengero yasengeyemo. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru ivuga ngo Nela yakoze video, akora video imeze nka zimwe kandi ziri mu kuba hano muri iyi minsi, arayikora ayishyira hanze kuri uyu munsi. Nela video yiwe ikaba iri ku karubanda, ifitwe n'abantu bose. Ese ikintu mbaza abakobwa, ndabaza abakobwa, umukobwa ubona video yasohotse uyu munsi ya mugenzi wiwe, bwaca agakurengeraho nawe agafata iwe akayishyiraho, uzi kuko mugenzi wawe ejo yari yasebye, ibi bintu murabona bigana he? Ibi bintu ko murabona bikwiriye? Ese ibi bintu nibyo? Guys, aya ni amakuru mabi adashimishije yo kuba abantu ubu ngubu muri iyi minsi abantu bari kwitesha agaciro. Abanyamurenge nitwe twari ku rwego rwiza, twari intangarugero, bakakubwira umukobwa w'umunyamurenge agira isoni, ameze gutya na gutya na gutya, ariko ubu nyine noneho twabaye abapfasoni, duteye isoni, abakobwa bacu bateye isoni, abakobwa bacu kuri ubu ngubu bimeze nabi, bari ku yindi level itari ishimishije. Rero ayo niyo makuru. Mushobora kuba mwabonye abantu benshi bagenda babikoraho, mukibaza ati ese ni ibiki banabisobanuye. Mushobora kugira ngo bamwe wenda bavuze ibinyoma, ariko ukuri kurahari, video irahari. Namwe murabona n'akantu nashize aho ngaho hejuru na kamwe mu za video. Muri iyo video nabonye nanjye hangezeho, nayibonye, ni ukuvuga ntabwo bishimishije. Aho isi iri kutuganisha ntituhazi, aho isi iri kudutwara ntituhazi, ntituzi uko biza kugenda, ntituzi uko biza kumera, ariko mwihangane abantu
mube abantu bazima, mureke gukomeza kwikoza isoni, hanyuma twebwe abanyamakuru turi tayari guta hanze abantu bakoze bene ibi. Nimba mwabonye nje ngikoze mu banyuma cane, je amakuru angezeho ubu ngubu ku mugoroba, nari nanze gukora ibintu ndafitiye gihamya, nzakenera mbanze mbirebe, mbibone, mbigire, nanje mbone kumenya ico nakora. Rero ntabwo nza mpfa gushuhira inkuru gusa. Rero guys, twitonde bwoko bwacu, twitonde kabisa, ibi bintu ko biragana ahantu habi cane.